Ya-admiti el militar este día que hindi siyempre bastante maski niya subiyan na 10 batalyon o mas o menos 5,000 mga soldado el taliaura na probinsya del Sulu para fornifin con este mal acto del terorista grupo Abu Sayyaf. Asigun con el portavoz del Westmincom, Major Filimon Tanijo, na un press conference na Westmincom en Denantes Aga, tatormenta siyempre sila busca con el mga rebelde por causa también con el falta cooperación del mga sibilyan, quien reporta aumente tarisibi soborno desde ransom money ng mga Abu Sayyaf. Yung 5,000 na sundalo, given the terrain and given the how many square kilometers to cover, di ba? Manipis ang 5,000. Pero kapag halimbawa magandang pasok ng intel reports, magandang support ng civilian or the community, kahit na isang batalyon pa lang yan, makakahit tayo na makakahit. Noon video kaya dalisitan ng news team na di ilamas ni surveillance na isla del probinsya del Sulu na Anchor del Montesco probinsya. Un jutay portion lang de este el kaya asigun okupa el 5,000 mga soldado. Ta sospecha asigun sila ke mismo mga residentes ke tiyan mapayag pero tiyan mga 4-wheel vehicles. El posible ta beneficia con el mga malakto del Abu Sayyaf. Pero nuwe asigun este na di ila trabaho para question na con este mga residentes. Trabaho ya asigun este del mga local government units ke debe imbestiga era con este. Baka nandiyan lang sila sa nag-merge bigla sa community tapos hindi mo na makitaan ng baril dahil tinago na rin. O tinitingnan natin yung mga ganung factors ngayon. Ya dali también nuevo ultimatum el Abu Sayyaf con el Norway para el vida del Norwegian kidnap victim, si Jartan Sekingstad, quien amenaza sila el akatresar biktima na kurtada de pescueso si hindi pagaransam kanila. No también asigun este na kontrol del militar. Sana bago pa mangyari yung ganon, makuha na ng tropa yung kidnap victims natin. Pero since yun naman ang dineclare nila, the hands of these people are not under our control. It's under the terrorists' control. Nuay pataming klaro el kosa tapasan na Sulu na di ila law enforcement operation o rescue operations. Albert Luna, Dateline Zamboanga.